Mae apel argyfwng Cymorth Cristnogol ar gyfer nwyrain Affrica wedi galluogi partneriaid fel CCS i ehangu eu gwaith mwyn lliniaru effeithiau'r sychdwr yng Ngogledd Kenya. Mae 80% o anifeiliaid pentre Parkinson wedi marw. Helpa CCS y teuluoedd mwyaf bregus drwy rannu bwyd ar gyfer y geifr sy'n weddill ganddynt. Mae'r bwyd gafr yn holl bwysig. It gives the families a lot of confidence, knowing that part of the animals are not going to die due to the drought. It also adds value to and supplements the food that they are getting, the maize and beans. They are not getting milk, so they can access milk from the animal. However little it is going to have a great difference, particularly on the health of the under 5s. Does dim glaw wedi disgyn mewn rhai ardaloedd ers 4 blynedd, felly mae'r dosbarthu dŵr a wneir gan CCS yn hanfodol ac yn gwneud y gwahaniaeth rhwng bywyd a marwolaeth. Cefnoga CCS y tylla dŵr cymunedol hefyd. Cerddodd y geifr ar defaid hyn am ddeuddydd y gyrraedd y dŵr. Mae dyfrdwll fel Bwrgabo yn darparu dŵr ar gyfer degau o filoedd o anifeiliaid. Mae gan dre Sololo bant dŵr sy'n dal dŵr glaw, ond dim ond prin digon o ddŵr sydd yno am fis arall. Dibynna 20,000 o deuluoedd eu hanifeiliaid ar y dŵr glaw hwn. Mae pobl yn gobeithio a gweddio am lawr hydref. Ac bod y sefyllfa dal yn ddifrifol iawn, mae gan Cymorth a'r tîm weledigaeth hirdymor ar gyfer dyfodol canoladwy i dreigolion Gogledd Kenya. My hope and vision is to see a community that when the drought comes is able to cope with the drought and thereafter able to spring back to their normal lives without even calling for any assistance from outside. Yeah.